would me so was a walk can ya. No, Chema, there is a nipple, yet I ain't come on. 1990. Yet I ain't remember. So, Nina paganism. Fit any as anything, and your friend saying mechanic. Zana prophet kumichacha, my sister me YouTube no, baby I should be a change your floor, and I'm about too much GH. Share na prophet kumichacha, me so me share. Aqua Bashrongo and come out that way, we share too much GH. So, Nana Ama Obuswa, enemy day, now test a trending issue. So, and a brand as song 7 day ever so more. It was your for, yeah, that's why I want reform. I just say, yes, soon you're falling former president 𝐁𝐮rn. Na just say, any wo echino and some sorry, funny ye your home, a bushia sorry, a bit chasing your fanfare, a bit to see your funny say, will be a chanadre effa a quanya, a sefata say, young pen crab, your cracker, young pen the creative cracker, now sleep near moon. Another video be about Bonting, I no, a interview be a or Achimota. Senior high school I want to artist the alma mater the year go school na interview no emuno and comodie echo so na tese wakade to just say wo pese and go konu wechi via and kani mu na beka no ne busuafo enhye na echire enso no wo mo empete e wo Achimota forest say sa forest hono edana kuma so pa e do school ni ano tese otimi danifi campus no akoshe wo na tese asundue na wo dwendwen na tese nature atmosphere na wo no wo tribi ediko ni muniti ade edana kuma so pa but akoye say e ya asase e da grokesie mu no de bia ne twetwa ho ye pekwan ade esi dan nti enkebe ne ni jesem say enkane so no ye bepete e wo Achimota forest wo say na be ya be nka ye dum e de amano na wo bia akọ forest wa obehu say Rawlings former president be and so e wo na ediemu so no obeka hu say ehunya se e be say no because enya oya former president de ehunya se e be ka no to me preserve forest no for dache asem entintisa ene nke wo pe no na no ene that asem we e be to dwana amanfo hya say twen ne ene abasa out say obi pete ho kire say ne papa mu ana se ye ne sa de mana ne papa mu ana ne busafo se na enkomo no esifa eternity ato sa e di afre apostle ademan pepe o ha e di be di enkomo e di afa ensem no apostle mi ma ko aba ya ena bibia boko nyankopon dum bibia ye boko nyankopon dum me de ni problem ani se me nya da nkwa ni hia me de wadia se oh apostle Yami had to Mami Usua. I don't know who I'm a cam, Mammy. Medi, my old and I say, why is Obia? My oh, Yami Shrami. Shall go vinegar, and I'm over. And quite so much. Now I was starting from my video. Oh, Rabiam will be on here. Everybody asked only be anyone. Everybody asked now apostle. Former president 𝐁𝐮rn ni sema o to appointed fa kwan ya onunu kebe ni ti say owu via e be sie no ana se be ye ni mu no adwuma no wu ni sen ne kwan so a se fata se be ya ma no se no ka na na usua adika no ni shirawa na adwuma fo nyina too much 𝐁𝐻 yeketi so ya mi sheshe mu nyina na Jamaica the cameraman. Oh, boy, more. I was money somebody be say I am say over of the fans. Send Pabia a fan. 𝐁𝐻 away. One of the fans is saying, Papa J. Papa J. No way. So on the go. Yo, no me remember money as of me as me chia ubia. A queer. Ama. Uni. Owo. Onipa wuya. Yankopon se dotie eko dotie na honhom no Yankopon de man asa ko Yankopon nche correct ewo Ecclesiastes ko senkafo
etere du mienu chichemu nso so edi nipa wu a o se ede no committee o se esie no edi obi kase yen hye no ye fa no nso nya bibia na o mi gidi se o betre wiase no wo yisu tumi bi sunsun bi ena de ne ye adwuma ebi se Bible say onipa wu a yen sie no unim na Abraham wu ye sie no wa no nyina wu ye sie wo Isaac Jacob o mu nyina ye sie wo emra ho wo Egypt no on Jacob wo kan say owu a wo mu nhye mu oduro ene ne ba Joseph nyina say Yakobo be sia behwe mu na mo kwa mo mfa binompe efiri akọ Genesis 49 and Genesis 50 wokin ka wa bohu we nyina ama emra Joseph nso kan sa akere Israel fo no omo ehye ni mu oduro o te so omo eno ye so baami okay eno omo ba mo e de to wa na ompro eti emra nso ya yango we yi wo mo na mpa wo mo de ni funda kanu ni no pe ni Jacob de nyina e de kokain na asase so ko sie ye sie nipa efunu ye nhye nipa wo okotofo har Christians no any some false religions no obunsam abosom obunsam enkrofo bonsam nipa eno mu ye hye wo oh yes no kwena me ka che ono eni se jeje waka to so waye wole ato waye nsamansi ato se owu a ye hye no ne yemfa ne nson das no ase de no yemfa ashes no ha yemfa nko Achimota forest wo ne yemfa nko gu onyesa enko gu onyare how do jeje me ne nya adwene wo wu kode ye nso me ne nya adwene so what can say no wu kwa me ne nya adwene me nti sa to mi do na say we say bra ni wo ni nti enka ye bebre na koso efa no one documentaries a wa ye pen enkoma we die pen no esi ani ne pie se ne be a ebe hu na adwen mu nyama na wo pen no like yesu no na wo se ye kai no bibi sa na koso na no na kotwetwe enkomo okodi wo Achimota school ho no ne ba ho no say oho no ko school wo Achimota school ho no ko school no ne yiri nya ko school na according to him no school ho no ko school no forest ni mu no na e be ma no enije pa because of nature ti no what I free school mu kra ko tena ho twitra wa no no wa ne ma me kra be stand mechi ni aka tell say yehu ni ba the be to say school ma so say forest into na de say ne ma me asa ne tite no kra po e ma da kokro be to say ne ma me wo no obi eja wo na e de ama no e de ma obi say won fa ma ne say so baby enu ameto ne dia na yes aya asem bebre ni nia mu no owodo sronko e de ema sa force link ka be e be ne de say enka ye be ye de ne ashes no e be go e de ase ho ye force nti ye be fifiri wo mu na ko say bibi gira ho a ejina e de ma wo no say wo te ase o tena ase e na wuwu nti sa force no nya no nti bibi wo ho na no sa na ye nka eduma ma Before nya adwin dia so mko sesa forest bia mo se se ade forest ni mo na emwa o insa se no tonton anya tonton kwanti emwa enti no no pede se ekebe ya so mo de ashes ni kogu a be ma forest no yeja ati se ye nya no hwibia mi antite so saa mane enyira kra se ni nya beda ne asase di sidan da bi opese ka forest no wo da afebo anu ti no ka ne sa na ta no so nya adwin pa Osua we worship and serve only one God, the Creator. Okay. Ono Creator, no one any Bible from Genesis to Revelation. Yango poni masam. Bible no nyamia sam na me kan. Makan kakra. Esua koduru be bi kakra afan.
me hunu nyankopɔn nipa ana obi a oye nyame abɔde nipa o na wawu ya hye na ne nso ye dia koye bibi fufuro wo kye. That is abomination. You want to say abomination? Oh, yeah, abomination. And it's a blasphemy. So we yes, sir. Oh, because I was when I'm going to say, oh, you could see the grandpa and nano so grandpa. It's me, dear, if you are about now and nano to the dear fee. So, dear. So, flower. Flower. And then, Diana said, mango and I could throw and I we no nenson eyedua eyedua ba se ho nya musie nti wotimi ka se ye kotutu ho nya nsie no ho nya musie eti ne ahese no ne yahye no na ne nson o si eva nkonko ye den enkogu ho ya pete gu ho keke na enua na fifi wo mu bebi e pete se da enua forest de bia e fifi ana me se e chiwade egusu de e iwotel. How they able about it? Yes, Yankupon, Nipabian wa, Uwa, Yashin de Nelson, okay, Yankomadi, and I did go baby. For what? Yamubon, Bible, let's say, Nipawia, yes, you. Yes, you. Okay. Okay. Eti, Papa, you to wear, yes, you. And then that's sorry. Okay. John the Baptist, and other prophets, and he said, Christians in the obi ewu ayisi no na de ti na nipa bi ho awu a wase mo nhye so me na tia nhye no na me nso no ba bia it means no ti wi ase no na o nyame bia yo nyame bia osun na da bi o na da se apostle we die ebi mo grant mi koka akwantuomu na akwantuomu no na asema no na te se we free na nebusiafo onye bebi e wo mote onye bebi o mu free eti o mo ti bi ga se ye sie no ho de ye sapa be fie eti eno ma go fodo do na ho akwenti o mo opt for say cremation na ya hye ebuseri na te se ne nso ne hwegu bottle mu ana se vase bi emu e de ama na te se o tu kwa na de ko o ba o fie no aba tu be fie no bebi a pese ka won sie o de hye no na ho no akɔhwegu na te se oni obi enya asebim enu ti say maybe saadu mu na ye former president kasa say okay say etimi ya ni sadia ena me nso bonya me saa say be ya Achimota first ono mu ntimi sie because onye musie me so be do saa bia ono mu nti munya me saa na mu hwe me nso nu wo say na ya kwa say de tutu form ye si ona no akwa ehu nti nde nso no mu hwe keke enye nipa so ne ye hwe ti ye hwe bu on ma na enyan fifi a e de ya ye wa dream bi say former president no Ninson and Yeshegu ha nti ka edumye ntimi self for studio so can say on can police Ozua, what you are asking me or telling me no paganism. Yeah, paganism. I was some says how you are working. I'm passing on meti no more than Ninson. Oh, ashes no. Akoye Sadi ya wo kan e ban gogu Achimota oni adena. Achimota forest on Christians ko ya sorry papa obuku na sorry a what ye no e ho mo ye no ko for compile fasting enu mo ni ade me ma ko obi da oh me ma ko nko once e ma ko for Christians ko compile no obi ewu ni pewu mo ahye no mo de enson no operating as motor forest Christians wo mo ko obi ko compile because Christians hate. Sani mano boso aboso so a Christopher ye chi ye pet. Enti ade o go bompa de na be ye o bompa ye nti o muntimi ko obi em. Se we de enso nia be hwegu na ne nso na wawa nso na mahogany enso ana je bia bi ni ahye na ho nso ya mo aduane na enso na aka ye ko hwegu we nipa nso de tambia ebi de ye nyankoma de unde nipa hwe u ka du 191 way or present Moses wuya no be kaya tram moti Moses wuya no obonsam o sore ma no so tie na obo fu pani Michael any obonsam ti
apere kasa Mose emu no ho wan sini bo se obeka asamwane abu no aten na emum oka se awurade enka wonim nipa kwa nyanhye no ni funu onipa titiri wu o memo especially nyankopon onkrofo enti man like Moses wozamu se oye nipa sonko edi emra Moses wu ye no anka okofa ni funu no dia koye ni nyankomade ene tama enge Gabriel enge Michael oba ho enu sin kwan ete ya apere na mo sa me so oba ko enu onu so no onpre ete e go ba se eze nyame bofo de wa ho de chen ete odimre ni se enu kan obo nsem anim teso wa dome no e wo ho jo dia se nipa nkora no wa mo na mfra nko ete ye ne wo wiase no ye wo gidie bi se nipa bi o mo wiase mo nim nyamsom ye nti Kristo ni na mo wiase no o mo gidie bi se nipa bi tetiru bi wu abusua mu a ana se funu bi o mo timi de funu no eye bibi o wo abusua no yes bebre o ne bebre nipa ni mu no mo timi de bibi yes wo so obi kura wu a asofo no bi a o mo ye 𝐁𝐮rn atro ni na da fake ones no o mo timi ko asieye ko tufu e de ye biribi ma ne ye yi ama o mo de ya asori so ti ase bon sam ka se ko fa asuma si funu babra o baba ko fa ko ma ba so ko tufu no ko tu so ya me chero enti ayi nipa wo wu like say 𝐁𝐮rn say ya wo we o se Ghana ha no nipa mi se obejiti obeye ni mo bebre odi ase etu oyi nipa kese ba ko awo Ghana ayi ni etu obi betumi di ayi nyankomade mema reference Kwame Nkrumah wu ye the founder of our nation owu ye mrebi ti se yesi ekosie no nkuro enzema obetie yesi funu no yakotu di aba Accra ayi baby a friend say museum ho what you see, ni funu no na mpanimfo no yadete se bebere Kwame Nkrumah funu so na wutumi se hu pese wo kan ya na wo kyeremu a na se ni funu no ye de aye nyankomade nanti ha ye de aye ni ma bebere so ni nyina e paganism enya bebere ka okay as a Rawlings na mu no former president Rawlings as a asem na oka o se oka ne sa no ye won akaka no oka se o ade o musuro se ne saman ko fa ka se ne saman aba forest one na no no po obese ko fo po nyi sa ade ni po se ne saman wo so mu hwie ne nso no gwa ne saman wo sa forest so na be ya enka obi ase won ko hon ko se no na sa se no kan no hu ni se ye mfa ne saman o forest no bi say no ka asem ne to abonte say we say no bia no be ka say bi wu a ati the opposition enti no bi say ade o musuro say ne saman eba forest one na e no aka say yi anu biem say o be say gofo nyi di say sa na tie say na be ya forest no wo mo fo mo sanka wo me dai sa na etimi atena because I don't pay na aka e wo Accra ha e te say forest a yi say wo Accra ha nti on pese enka wa anti se go foji di kra nka nya asem ha no yo amen and zo na esofo organize say wasoro akọ sofo say mun ko Achimota forest enko ye fasting and prayers na ayi 𝐁𝐮rn si wuyi ya hye na ye de ne nson akọ peti ho nyina ama 𝐁𝐮rn adia dance actually wa kire bibi se ze de ne saman wo de wo ho wo nga abako pa mo nga abako ba bi asaman bi wo oh ya na ayi wo spirit no de betra ho oh anya ayi onu wawu ne hu na kodi nyankopon nchen eni sa saman na wo ka saman no anya be kore oh enti we no anya dia wo se mpanyifo so I mean I believe say President Nana Akufo-Addo Sadia no onye because secretary here
paper or yeah bibi is a water everybody shame some wu a mon sheme na munyam bibi say ya ene gamban go ba no share dey ke be shino na so no pass ya dey ko Achimota forest enya ne dia a government dia it is a government dia who need to be so because you show I am bound and go petrol no at all and ya dey o kan ya wa kagum from em enye dwuma apostle enye fa wo final words to just so me ahwefo ene yetifo yo also I'm sure also the main person can say Ghana is a Christian nation a Christian mind was religion say what Ghana here now Christianity and they the biggest one the one then this ampo na me obo nipa efunu huni manema onfa nya hwe onpefunu eti se jeja wu na so waka bibi se ya to ansa na owu a Ghana for mpanimfo besram nipa wo wu a ye hye no edi ye bibi no enye eya abosomsom lai odi ase sa nkofo bi omye ti se okotfo okot freemason illuminati fo any other religions no eno mu sanye mu nema wo mu soso okay ye bonsam lai enti akobasa ha no better na Christopher akokobom pai because obo obeshiki odi ase because obo nze ene ne sama ho enti onko odi ase enti ehu hia ye nyai nipa owu a yesie no ekatan so sie no na chese eno ano no na ya ka chi no Nyankopon na so odi ase na nyame abem na akana nipa no na temu a obokwa akonta obokwa akobua chi Nyankopon atemuda so enti Mr. Ghana fo mefa nyamsompa entrance kususum nipa ho niam ade ayi Nyankoma de rituals no ya de no Nyankopon ye na chiwade enti no me na me dem ase igakra me so metumi a kire madwene afa asem na ama usua American young girl ubusa me no de metumi ya no akobia no ye aduma prempe apostle the numbers in 0544 2626 14 0544 2626 14 and 020 70 200 11 020 70 200 and 11 Nyankopon so me kan Ghana nyina. Amen. Amen. Ya just so ever ha. Na ebusia for any day aha any day edwumade no ebesi me come say adwenkyerɛ and apostle adwuman pepe edit to join to so there e different and now only ya adwen kra first some yen e we comment section na dem so pomodi and follow yen e we Twitter and your Instagram handles at too much 𝐃ead_, Facebook also too much 𝐃ead na ama obuso enmidin na me adoma yebesan edi ehia bi makram too much 𝐃ead me did akose Japan e brebia mbese me TV me hwe too much 𝐃ead de mufu a omo sports and as entertainment de mufu mo koso show mo no ni ba gide bia me da ma say love you too much 𝐃ead we boy what shout out to your fans and everybody who is watching too much 𝐃ead. Me dey the Isaac Odwampo, obetun afem the great tempo mbrembren. Won me nkan woni ehwe too much 𝐃ead. Too much 𝐃ead. Mo ye too much na me so me ye am fire.